Asempa FM. Asempa FM. Tea for me chamo me ha. Ne brother do me no about pa meet be num. Bronya bosumia afi bosumia edi kan. Na do num mienu ni. Hey, bosumia na so wi o. Yasi bronya so bosumia ana afi ni edi kan no bosumia de. Ya na mu odin yi. Workers na kan yam na meka. Say o mu di bronya no mu di music wi afi na aka so me gifts akwetia foforo. And so a chance bosumia no so. Asempa FM. And your friend is saying, "Crab, me see where we are coming so here." Most of them for capital maba, canoe in some point. We can't be one can be. Ghana ha, especially Yemia Manamo, Queensta, one name on cruise. And some fumbi cost for Ghana for my soa, a binum, Sebi, a binum. Sa Ghana for my ne, Munina my artificial na, Munam Krum Hanamono. And they Ghana ni ba and you will be 10-year challenge Facebook will be 10 years where you tum so you not 10 years later uhuna obekasa kwesi broni ayen sem fon Ghana for ma munyai hwe nyankopon won onum nyansenti no eno de ye before ye begu Africa ewia ewo eno de broni ekwa abrochire ay honomo ewia emo the whole year omo snow omo hwan na wuti krom ha na nyankopon na onum nyansa na ono ne architect of the world no odo abetra Ghana na oba tuntum kabisi na enne ensam funti no e ma bitumi nom pills se na be ya obeye broni nyankopon be so ye broni a enko ye broni and a Ghana former, muy fake, ebinomo ye fake, papa, and I'm ranting the crowd, or me, mobile. Who could share about Bontiana Joe? Na, a dear chi, no who bana was your banner no argument about them on wafer. Were you a nean tongue? Fake eyelashes were you? Were you in 3 years ago? A big right to be your motto at all. Or people and him. Or people anima wache kaka motobi sanse fone koso wo Ghana hanmo no Ghana for ma ebinom munya sanse fono ya more ni tiru kra keka no kro ntimi vendu ni entity ni trim no de ni sayem e na ebo ni trim na sanse ya trafun we free fa a na Ghana for ma first pay shoba nentu shoba kon shobe sisi echi and the Ghana former yentimi huma ho ofebio Queensta woni cruise no and me ma amenomo no mo stratra and ambi and si wo mu ye na nso obe na ye wo mo skin cancer and Ghana former de ma hi kura ne se wo be hia ma na omo so ne ma na omo to ne ma wa bonten no apon ho no the socks aviation into no more time more nyan anya kura ka ho mutimu bon momoro mo fi anya fe senya sa na yakopon ebo yen Ghana and Africa ya moye sa na no Facebook yesi wiase e ma sebe yesi sitre Africa Ghana for year number 5 yes South Africa for year number 1 Tanzania for him so year number 2 as number 3 Nigeria for Ghana year number 3 Nigeria year number 5 and Kenya for year number 4 and Tanzania anyone who year number 1 and number 2 nanti bro ayi na kopo aboye ya Ghana for ma musisi treno enne ensemfo abaso say yetimi call doctor ho ye call doctor ho say me pese me nufu eya akese omo nufu ya akese no omo kura peko etwegu because ha wo omo bisa me wanti bia no ma omo to no omo sisi ntino enne omo nante akura mu ayeden
omoto no musisi etuesio maamu we to de wo tena so a ode be kofie enne omope omokotodwe na ne Ghana forma mutimi call doctor ho say one pumping nu for on pump to yes sculpture sculpture you are being deformed amuti kroma no man self eme hicha bibia enbun kora emum mamefo aden enne small girl who be hia no ni san wapo ni momre ayi ono no eye fa ni say no cause ye moka ni say no ayi ono no abatwe ene ni nsa wo bo say tun etai eye lenye maniwu ani ye trinwi we give we voice so ye nya ni ye nya mu kan ye mo remu fi ade no so atra be no broni tiwei so wono no ni kromo weda ya pam ho ntade ya ye ho bibia ma no na ti krom hanamo wo ko pam ho wia wo se una na bi na se dachi obra gba ensiu ya wo se una na bi na yew ene moya mo hwene Ghana forma moya mo mafuro mu chicks me pacho tie broni woni bi boano wano eye pose broni ano eye straight woni ano broni woni to wonu bibini a wakase okwakoto awiada Asempa FM Krista asema obisa wonu broni a bibini a wakoto awiada buabofo na to awia because ono mu hia awia na de nyame aye wadom de mentia se nyame aye yadom asani ma nyina ni abrofo o mani abre o muni to enti na o modi tu chichem o ma no yen finkete o ma no ni sa no ma eno mani abre o beso ma no ye kese akasa te say no a watimi twa ticket no obeda Ghana awia so oda so a no aye brown okwa yesi oni ho ayefe na de otiri ye yakopon de achew free what de achew kwa wanyi uska na wia wasa akobo ho kase o kwa akopo wo o mowe wo hoi mowe wo e de setimi de bia fu wonim sa wo se nipa wu kura na da hokra o mowe ni wutiri fu yes bisa mo chirefo no wo kura da hokra no wutiri ni o mowe fu no one cause sa ye okoka de mehini say o see me nails but acrylic ya wodia acrylic another powder na ya wodia ya wodia say no me say bubu wo say bubu a twitwai o ma re twitwai a tanga for ma ebinom mu ho aniwu enyefe ana untimi hu ngana ni hwe me nan say Sadia amuye mo biti ne me amuye e ma no mo nyefe e ma ni artificial ne wig artificial wa makeup enti ho de fapa be pa na wo di gina ho kusa mi bisa mo beauty contest for na mo ye no e dey brains yes beauty contest yanka say brain contest Asempa FM yanka say brain contest yes beauty ahofe what me den any brains see how fe broni timi ye con aden ye ni ye friends quiz ayo ye ni quiz contest wo ye ni ayi enemanema ye timi chese ayi weni wadwene mu do beauty budget munya de mo kire no enam tie wo ko Latin America omo 2 types of pageants wo mo de abrofo pe no the Ghana for so magia so no and no more the real beauty contest Ghana from obekwa ni tinwi egunu so nyina e fake ya ni makeup fra mu ko ti kumase opepa nanimu nyonyo ebi animu pa se omu yi makeup ni free one ma obaka say oba o free fa
munya se mo dada mo ho no uja ka oh moment e dey bema be ka so pesa ade no bema be ka so pe oba wa po no bema so pe oba kokko wan ka so pe oba wa po no ana ye fe se otuntum se oyo oba tuntum kama shona nentu wo shene sisi wo shene to wo shene kon ya fe ne necklines sa ko na twetwetwa no ne ya fe ne necklines ebi wo ho hwa wo ma de kwantia akanfo anase Ghana tribes ni bebre no ye wo akora ye de ahwene eto ne nan ene ne ono no ekotodwa ase ho ene ne sisi echi e shampoo se ne be ya wo be ya kavi munni madia na makọ suanse mu mo kontra internet Kim Kardashian ne to yem yehi anani ayi fense ayi bakoyin girl ya o free Nicki Minaj minimi guys o mo krom hanama o mo na chrato so chei Nicki Minaj we apopo ya pompi ya ye ni sei ezo so ere mo fe wo de e ho no mpe ekrobe ni yetimi enti kro de ye de ye bibia enye yefe mesi ene Ghana forma I hope say ma mutie mo be frɛ hwɛ woni mu sɛ sade no so e wo sɛ ye hweka na say ya Food and Drugs Board FDA for ye wade bia e wonku ene samre mu a wo de ye ho a epo na say o mani biri ya hydroquinone as ho ahwan o mani biri ya o mo say mami enfasa be hwe de Ghana for o mo adi ewu o Ghana ha e kire ade a wo de ba he abrochire wo koto sa ne ma na eje doctor na atwura ma ye de man say bia na wo black spot bi wo skin disease bi se ne be ya e betimi eyi free ho ye de prescription and ne Ghana wo ba kwa akomokola ye ton asep soap ye ton Nico ye ton hwan me antibi antefo ha me ka brochire oba no se o yenko pharmacy wakoto Neko British was say o mo fa ni Neko ye gina na o wo pe Neko broni ba yi hunu and on say don't know so this one and broni man say oh Nico o say mama akua de na ya na o ye ni say 00 ni bi no o say oh Nico ma she nsem fun bi oka Neko with Nico there be me say 00 no sana broni so kan ya mama akua to call him Queen. Me say the broni ni kan no. Sala wo kan 00. Mami akua. Empacho so mama na bie mama. Me bie ma. Me ka 0 wa yensam fun. Me ka say de bi me say me anti no call ye no. Wo so kwa akope Neko. Say broni so ono onim Neko. Onim Nico. Te say the wo kan 00 na me ka. Nico. So ne empache no. Asem no eti kroma no mo nse fronkwa na jeje so ye kwose si a se ye kwa chinkrofo a omoto ne ma ne ne ye se nkrofo adwuma enso so no wo skin ene wo se no eti efo momrem 0302 216 545 0302 216 546 0302 216 546 Ghana former ebinumo mo nsa mo suban. Hello. Inyami tete. Na mo ne. We ye yimona wule. United States of Kesiema. Ya no. 0 to 0. Gobi. Yeah. Me da say. Nyame shaw eni ma me kuato. Na ni 0 idie. Na unu say motorway, ye pe ni motorway. O no pe ni pe no. Motorway. Motorway. Kokofi. Oh, asema wo kanu. That kind of man won no ma febida eji ofu sebi omo bon o se wa po no sa enti ostrete kakra kai what I say na Ghana senya wo kan no Ghana man no che nyame onimyenti a obo black na wo pe black open na okopo no ho mo se no mo bon enti going forward no
ladies, change. Asempa FM. Yeah, one say, Bruni say, Nyankopon say, black is beautiful. One can say white is beautiful. Hello. Good afternoon. Afternoon. What's your name, Mr. Bikaswa? Me Patrick also. Patrick, my money is for you. Football, my God. And some coming Nigeria and Israel. And this is who Kasafa, Nipafa. You room to say, don't have Jaffa. Don't have Jaffa in the power. He said, you will be only one afternoon on the never seen Yami. Yami, my dad, put your baby, but you back as all you're going by force. Yes, Nandi, Yaya, Agan Pacono. Yes, I'm sorry, I'm never seen that I manner for watching. And then, many be so my dear. So it's running here. The Abacano, no, they are running him. Aye, and net Tetino, yes, you will be to be caught Asempa soup. No, I thought Yomo Esamna, no, a Kafra. Can you ever say now? Aden. Yeah. Medasi. Medasi. Hello. Hello, Kovi. Yes, sir. Apom to say. So me sure. Adiachi, but me nwa be ni. That attitude ni ta. Yo, that like so. Na we say Ghana form ma bibiri na Nyankopon ambo mu yi. Anu Nyankopon ambo mu yi. Oh, Nyankopon bo mu ya nkom be we. Oh, debi wo mo na o ma hwehwe ne ma ni kwan so o mo hwe. Na me kira o se Nyankopon ambo mu yi ni ti na wo pese o mo ye di Nyankopon ye ma o mo na anyi yo mo ye ni. Yo mo ni eti. Bo na wate na o de activity atale. Ne si egu nanu. No, I confess to be beat down, no, they are said. I ne catramaso, no, the ring as or the ring as so. Edinamia, about the affinity in Asempa FM. Yamia Boni, your one as my bomb who pro. When I'm specially beat, I say, well, to nothing young people about Sabra Funjina, a baby Funjina. What's any panel beginning? I say, Mini, and that's it. Medasi. Munya, Quista, where, Yaisa, Montumo Crucifo. Sans funny suban fubina, Ghana forma, more years, Siano. Mokoto Toniema, and a bit num. Pills, pa. Or Honoma, no, Uboze, or Brisa Mangua, what the alcohol see, no. F 0302 216 0302 216 Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. That's your phone call. I'm in Fitama. Come now, Koso. And my minimum, you move, yes. Some more, one say a moment, and I'm until a more. But your mimi say, milk alcohol, I remember catches a day look or coupons, but my catches of the wife. Because I'm pepons. And yeah, make up now by your never more wife. But what's in him not depends on a track of fast for her. Na ordinama bi kwa pinto minim kale minim say aza pinto say leland pinto no akoto bibi da hye say o pese ne to ye kese eno se ni hei ye ka ma pa Africa ma ho fefe abofo 100% omunya nsanfo no ye kura yetimu no sa na tie suatra enema anya ye dia ayi broni kura no wo pa wie o broni tibi kwotena baby e fe no sona wakotua sika se ne be ya wo be ya brown te se now dey wo brown na wo so akoto cream se wo po Asempa FM. Hello. Oh, sorry. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Dia me hu TV show me team radio me hu so na okasa no menti wa na me ho kra yera me. Say no kra dia hu ka bi ankasa. Me si Ghana mana mabano ho ya na emobo me si me oba fefe pa twin no o bi o ka je se madam o poja say o me toni. Ade toni, he masa. Bi toni, ade ton bia no. Epo ho say me say asema wa kan wa me pese ye ne mo kama eto obia so because aya dia say we ma me nesa ma tan twema omumu na apo
I don't understand. Because I'm thinking, say, in the next 10 years, we will start having people with skin cancers and all that in this country. It's going to be worse. I am a mob for me who are men cancer now. Hey, Yamisha was here. Time. Omo man here to the your friend and then so bang. Any you are in a call form. And ne and Katesia Maba, Mona Musima Co school, Mona Musima near beer. Nandia ma yana nanamania ma amena moya yana omukura nu omo ho no ene na moya mu wani wu 0302216545 0302216545 hello yes sir Obi yes sir ma mention na Asempa FM matiefo me chao me din de man mante the only Emmanuel Mante Elajokuku me am say me hu say aye Kofi anran so Nyankopon ana me na me refer Sunday oba won fafa back abedum Ghana yo nyame hira woni wo yere nu abusuafo Asempa FM Kofi where the also for brother one mama ekua ati ho me wa me voice bi on the program say ya tina o start the program on but I dey we me na ko ntokwada dia he so mama ekua ebe bon normal zero I said, oh, that be coffee. So, the pronunciation, what dictionary Nabotrek coffee? What they call dictionary moi? What they Waba? The pronunciation, what I shall Muda. Ote phonetics I say. What's the children? Miss Otiasia, Ote phonetics I say. What's the children? Maybe sana coffee. Ayi so ba le jokuku ase awon ya friend area bi ya wa run I will go no school honom baby I will go no school honom ohona me wo kofi e mana wa oni mari a omoye de ya say ayi almost skirt bi ya pamfom ashem enti se omo share sa skirt na ase wo to wo bo ho na wanya shape kama so ade ba cha wo ka go to na to te say by friend the pan ya toto the so flat so ade ba che o da so ko ma obo so to gina ho na ne che say wo ko to no fi akofi and me say no de kuku ba go no ere mo wo ye be ma for baby o ha na me na to na say to na ngasa na say phone no acha sama sini pe baby e duro no we dey testing also me ahwe yo ma o me to na say ata no yes sir o be kwa ko to phone mati I say we Ghana for ma asema ye ken muntie na so pemo dachi ena mbenu mo hu se ye hu yanka na ye late ene Ghana for ma obohu omunufo esisi so kama no aye tattoo wa draw tiger ne wo so comedian bi se won ketesi abremu de tiger no ebegina ho na se wo bo abrewala se egu a tiger no na da ne giraffe ebe na ne giraffe because ebe stretch yenya ade bi ono ma enye mayen enkankan ma ye po ye ho any sound mo se fe bibi permanent tattooing eyebrow ni aye ne permanent na go pon bo wan ka se wo eyebrow mema ni mfu yenyina wo se esua mosofo Kofi Capito kanawu ensemfu ehin e kina ye be sa ba beto aso